say emre bi story bi say woman bi a wono wo de se ne ho say wo begege market ma ne sika me ye adwuma so bank me gigi susu na wa yesa na wa ji sika opie mu wesaman kase e no do kopie mu e wo kofarudia wo wie no do wo mu fa ko kumase na ebrebre ye ko so ni mu a na masi kadodo wa ji wo market mu wo de e dross na so ne nim say si e ka fraud pa de anka mema e na ya de wo fraud ho na so ye ntum se wiase ma ho kiro se wiase ma bebre so se si amanyina e de mo ho age ye fraud ni ma we de maame we owo 62 years na chese we wonya kwala wa abrewa mu proma pa e no no de si no se wo be ye fraud na ne de no se ne o ye ninie edu kwasiada na okọ presby edu memeda na okọ methodist me ye adwuma osuso nso me ne habo for links me ne ma fi habo ba ma misika sei e ba me ma o sei sa na nkrofo agin ndi sanse oye nuonyafo na ne afi kakra ye nim se oba pani a wanyi se de ensemmone ye ni netim sa wagege nkrofo sika ma me wanya de e na posifo nsa esonimo me efa ho nsemmra Eniana Adabraka District Court and so I say Madam Anasa businesswoman and the Eddie Nana Ama in Renze. Awenya 62 years. One also some to send ye bu amount for papa e was sika afanu emu intino and also ye better na fe ye munchire mu no ye court hima what the also amanebo Eddie abantino where the wadaruma court to said ya court to eka womo ensem no court hima wa ha die ye behwe ne ama wono ankasa abo asem no mu enchiremu ede amaye na yehu baabi asem no apem ede akwakoduro se womo ache no akwakosi sei na ehu sikasem ni nyina no wonfa emu enchiremu no enso emaye ntino court hima we dia wadaroma enana ma irenze asem yi sei ena sesi a court wono eka ede afa esi nanama enreze se etie for beka ya ono that TV so court declare no wanted and ye hwehwe no make I say sa story we se wakoto na ya na no bi sa say oba panin pa na obu nkrofo san na ebra ne ye de ne bepie mu wo court after say court issue warrant say yempe maami nchi no na maami nyo ye ne say so ye menyonko baasiri ni ya menu nyina na ko baasiri na waba asori waba o ye church member na ye nyina ya tonwom ne ya sa ye pon a no cheche oh esi me ba sorry wa ha o ni eso ye adwuma wa angel say me ye adwuma oh me a businesswoman metimi aboa me containers be 50 enti me aboa pa me ye business o si yo mate yo what no shop adakro no wapie wo ho opie ba oh say na no ye ba sorry me ka che o say ni atie bia me boa me ye business me wo container wo ho na odisa me wo container ya no afi ase ene o ma me be $80,000 o ma me $800 no de nkakra no afi ase agigi scheme na we ena ma me ba kwa ye friend Dorothy Asare eche na down for Paul ne kwa asori ni chocho mucho ene di ma mi na ma enreze ho adanse echere ni so ma me no ye businesswoman or ye genuine businesswoman eno fi ase nkakra oh mami $8,000 oso container bed ye wo ho ai esipo so ba ebedu enche afi oso oye adwuma one def tracofo ene sisi adan ene oye ya no ayi ni phone a kire osi video we o me dan nie me won sase be yi a me si adan no de a kire nti evidence a ode ma Dorothy Asare no na chese bibia da na kwan ma kire se ma me ne businesswoman enti eye ya no abisa ne sika first time or starting with mami $500 eno de man no so obetua within 10 days no de amano eno achi eno stand by say o man another $5,000 eno no so de man no just sika ogigi enyina na say $31,000 ena akwakoshe mami se bi obi ka se ne to afa sika imra akoye boachi bidin eno de ne ho kan wura be minsura meka say now just a bosume be nwotwe kwa afini de maami de ne ho akanwura court bia ye hu no na court issue bench warrants ye nhwe maami kakran ene ye chi ne kabo ye chi no no na ye de na ba court a ono we wo ho fa no ahu nti na man raise no nie ono waboduku no na
ai na dana ye story ne kura wa ha ne nkrofo e frɛ ye sɛ maami ayo mbukata no oye church member Oye regular member. Regular church member nti onya ba sorry a na say na Dorothy Asare enaja ode atintim no $31,000 me container aba me si dan wa ha ene obebo company a hu se company ne your posh company wo sikapa no de ne ho akwa for say oh me ne company we na ye adwuma nti metimi aboa na ene ye de ne bepie mu court pe no sre court ne se nokre court ne hwe ne nante ode fra bansoro ne kra asa ne man hye dan totom yi nti nkosre ye ma ne bill ena court say wo o ma mi we na nam ma hwehwe wa mi hu no ma mo de 2 weeks ko home wo why posi for akachi wo kwada ho 2 weeks na home said the obeba no wanya adwen sakra kakra na ya to asem nti we ya remande no 2 weeks oni na eduku yi ene ne na sorry atade nyina court so on fine me eduku na ekura no onko him e wo ho nti ya remande no 2 weeks pepepa nyame ya doma obesen aba na asem na ya to aso na ene oba enokre na eye court ne nwanwa se oba peni a nani afisa na onamo yesa abukata na yebisa no so on nukre bi ani asem for now and asem ne ko nanim no obehwe de be ntina na ama enreza ye ni case wa na court issue bench warrant say ye pen nche no afi ene ya che na ene court are remanded for 2 weeks ese onko no nko shemti business woman we bacho ni mfoni no mo ana mo frɛ sɛ mo hu my story bi sɛ na na ama enreze edupi mu no bacho nyame adom ya che no e wa Dabraka district court ya remanded for 2 weeks 62 years won tena fie ndwale wona why Nigerian ni na waba Ghana wabanyini wa Ghana sister de Ghana for do wo ma bo bombre wo mo ba ya che wo ma bombre wa Ghana na adwuma ne so ye ntini o mbeye ni e be sese apostifo nhwe ba bia wo da na ye mfa ne ntoma ye ne ye ho ntoye so e wo krum ha sei e kwie ntwa makra